efiri ase eye mon share busunya mon share na muka nensa ebra usu bempa efiri ase se ohiti MPP ni Akufo-Addo government no amanfo wurafi na ahana ma me hu se ase oyakoye mpacho me Sister Comfort mate ahana ma me go hu se me number na to ase ndi mapini number obetimi twan me kakra ma me nwi mpacho wa mesre wa manko na me wakasa akra why sister na ushia obakasa me obi akwan ma mesre wa ma me nkonkudu ase me kakra na ye nto aso nyesa e samba na me wurafi me hwe ye nyina ye wo Ghana munti asem yiye baabi a me se manfo bebre wurafi baabi a kofa hatred ne ba ye no e hona me hu se papa no ase wo ya ye pesemi ngumunya wo ye pani ba wo ye sofo na wonyanko sofo ko nanim na ase wo so wo mpede a na me hye denti na obi ase mo kai se covid time no mo tuma dwenkwa se de mahama se ye short memory no ye mu bi de ye short ye smart memory enu nti na timi ye adwuma horo no me wuri mfi asem sa wo be ka kire Akufo-Addo be ka se ofrefra sofo na omudom ye foto no mo be bo na ebo mpa ye se de bia ye betimi asoso covid na mo kai I hope se obi akai ade wi wan frɛ papa usu bempa se mo be kai ya na ye frɛ ni ye interview ma okasa ash ka se sofo bi mpo mmuni din ba cho no bo din a ye frɛ no kwa na ha no na omu bre no no we hin na no na e be frɛ no. Look at all this. But nanado de enwa ahwanu ye bai. Nanado de hwa ya aze no kre me kaka mo mun kuma chi na mun kotie mun kai ebra Vincent ba fi do nim de me kan na ya no kre pastors no ya am from one friend into one friend Kwame Nkrumah tikase friend interview onopa okasa papa na me reho that day say yan friend into nanado kra expo I think say that na one na say Mustafa Hamid was bibisa e be kasa kire mu say o enye bone kwa so nti no one friend na hwahwa odi papa ni di ade no oba wasore ho beda wase o baabi e betere bia o befre mu bodwo bia o ka ho bi baabi o beka se nko bia mo ka ho ye de ni si akunya so wote ni se nifa so baabi a o ka ho na emu ekobasa na ko se adap asofo ne de ni eyi omumu enti na aban na ye bibia mo hu se o man no masofo nna no one omu nna e baako enye se bia wo nko a amodi nchichemu bai sa from that time papa no afrase so wahete mo amutimi bia e ma me da chi hima asem pam che mo ka sase ma me kan ya efiri papa na kuma eni MPP akuma nyi bi mu da emu ho na osan ebe kan se edin kom se bae sa empaibo na chi no on na BBC ya eto no ano na de tia na nyame na be kasa bibi to no a na nyame yi no di a kire no se BBC ya sa asem ni si ye pen eni bosume em se ni week no oba so dem be hye nkom se ai mahama o so ye bibi na se de no ma tre ayi ne ye no obekeka kwokwa na asad ayi we obe nkom yo be hye na no we de ka be hye de dawo obeka se na wo se de o kan first one no and wo se de obeka second one no enti wo se de no meko na trend no wo hu se ama manfo be he emu wana baumia trend ne be start here na o se baumia ntimi nye president no ebeten ya wo so wa video ni de na nye no kra eho emu wana ayi fensen Mugabe na odi na tembe be no na be ka se siti omko ye meeting sen ko frɛ no owu be ba ka no kra wa ba kasa akọ asori bi ya we se uko meeting ni bi NDC meeting no na utim bi how come so with me yes se na wuntimu bi ana omonye sympathy bi dia mawo ana yese wo so waje safan so da koma omuntino na wadi kan abeka se safan de free omunsem no dia kesi den na obi a we otamfo no ye che wo mo mbedi kan ba bontin be kan se MPP 42 bad ntino on be so mu yese masa meja mfitimi ba so be hwew e efiase e kire hawa o ma settle na fidie na yiw
on fidie na grad asset ye na yi wo no ebia na NDC for so set na wakotomu no na ombe jojo say papa bode tituo papa ene bode tituo enokre sometimes no mitimbu se mu se na oyenyankopon ana oyenyame onye nyankopon ha nyame na wotumi nyame pe prophet nya bebia obi nyame nhira o mi hu asoda ba me hu se waya de obe ma comment kan wa ba nyame nhira o musa afo bi se ni hia mo no nyankopon kuto pe ana wotumi nyame na si hine tu hine. There is no way etra me bo me se me da na se wa sesafo ano e bi mpo ana ya de so bi no de be so Ghana ene ye fensen MPP aban into we is ade so ano because e free say to oba yi wie 2016 besi sabre ade bien ho a wa ya aboa MPP aban eno ma we bia is so dangerous e gu aban no hu ene MPP government fin inti se wo se waje safo ne dia sebe unmi say Ghana about 1 year 8 years in the trend no ana ade fa so ana me pa wo say me pa wo chew papa me say dem say yem hwe no ansa me kan kire say enye confirm we die me ma confirm me confirm ma pa chew me serew me am confirm because no me spiritual realm inti temo mo de be to ho pa wo kan say me sim no ma confirm na me gitum ma confirm e me sese ma no na fa safo no ko me serew e ma yanko dan so na no pa na me kan kire say trend in say ye no asa ten if you say ye wo Ghana na be ka say o mampani kufu be wu o kan na fi wanu na fi wo sa be kan kufu be ka say owu akina mpo a o hero on ka bibia on ma won chen e me ka bibia ekusi sen kufu eti wo mfie na na ekwe hwiu enye no o ko jisafo na jisafo a na Ghana jatumu ana ma confirm say ade we die Ibrahim ma confirm ensere me ma confirm ni nkomse no e pa uchew bebre mo bi ensere me mo mi en confirm e ma no na enka ho no mfasa fo anko ye hia biem because MPP kroma bre ye nkasa kwa ya bre wa kunya no so entu de fa o confirm kin no fa koma sit so si o mo betiase akola keto ya woni nekurate de o kan anase tiniye ne oso no akola keto onim de o kan anase minia mama Kristo sum asofo papa fo omo Ghana mama asofo papa no mo nam omo Ghana enmu gu ase